تماشاوان هجا بر پرسا پیوندی درول روز آوای کردستان الهام احمد و فرماندارا یپجه یکینین پاراستنا جنه روحلات عفرین جبو پارلمان اروپا هاتنه دعوت کرن. انداما پارلمان اروپا اوین انجیر راگهان کوان الهام احمد و روحلات عفرین جبو جوینا پارلمان اروپا وخواندنه او جوین جی تایبت بروش آوای کردستانی. جوین و لبارگاه پارلمانه لبروکسل پایتخت بلژیکا پیکوره. ده جوینه ده و دانستاندنه لگل شامه پیش روز آوای کردستانه و سوری و پروسه انتگراسیون سازین ریوبریا خسرو هزین سوریا دموکراتیک ده ناوا دولت ده بین گوتو بیش کرن. فرماندار آسایشه که ده همان دمه ده جیگر فرماندار گشتی هزین اولهی نافخای پاریزگاه حسکه محمود خلیل سیامند عفرین ناوید ناو خلکه ده لحلب سردان هر دو تاخن کردنشین شیخ مقصود و اشرفیه کرن و نزانن الویداره شرکی گلکی مزن چیبو. محمود خلیل لگل شانده که حکومت السوری کجا عمید مروان علی فرماندار هزین امنی ین حکومت لپاریزگاه حسکه و عمید محمد عبدالغنی فرماندار هزین امنی ین حکومت السوری لپاریزگاه حلب بیکات سردان وان تاخان کرن دیمنین کند بینن دیمنین شیخ مقصودن شیخ مقصود تاخه که کردنشین یا حلبه هجماره که مزن جو کردان لوی تاخه دمینن بری دمک شرکی گلکی مزن دنابر شروان کرد و هزین حکومت سوری و چکداران دا چه بو لآلی دن محمود خلیل لگل فرماندار هزین امنی حکومت الپاریزگاه حسکه عمید مروان علی لگل پاریزگار رقای عبدالسلام سلامی را عبدالرحمن سلامی را جویان ده جوین ده وگر کردان جبو جهنوان لرقای هاتا گوتو بیش کرن هاتا خواستن کمال و ملک خلکه کوه دوی دما داوی ده چکداران دست دانی بونه سر جبو خلک رسن ورن وگراندن دوجی محمود خلیل سیامند عفرین سردانا حریم عفرینه کربو کب خوش عفرینه جبو رکخستنا وگر کوچبرین عفرینه کج حریم جزیره لحریم جزیره دمینن به تایبتی لقامشلو پش راجی سردانا گنده خوکر گنده زهره لنافچه بلبله افجی دیمنین جه عفرینن دیم سر بابتا کوبانی تماشاوانین هجا افسی 5 روزن کوبانی دبن دور پیچه ده حیصار لسر کوبانی هیا دور پیچه که گلکی گرانه کریز درکتیه کریز آوه هیا کریز درمانان هیا کریز پیدا نکرنا درمانان گیشتی آستا که مترسی دار حساب بکنش خورا دوان 34-5 روزان دا خلق چه زحمتیان دبینه رین چونو هاتنا باجیر گرتینه نخوشخانه جبر کیمبونا درمانان کیمبونا آموران وکه بره نکارن پیشوازیا نخوشان بکن نکارن وکه بره کار جی بکن بهتری 9 میلیون کس لحریما کوبانی دمینن هجماره که مزن جو کوچبران هاتنا کوبانی ادی بو بارکی گلکی گران لسر وی باجاری نخوشی چی بونه نخوشی بهتر ناوا زاروکان دا بلا بونه درمان پیدا نابک و او زاروک جی بینه درمان کرن اف یک جنه خوشخانه کوبانیه جبر دور پیچه لسر باجار گلک درمانو پیتوین پزیشکیله که من یک جره ببرن نخوشخانه دبیجه آستانگی گلکن و حتی جوان هاتیه آلی کاریا خلکی کرنه درمان سازک جی دبیجه درمان او بدست دخن به بهای کی گران تنکرین البدا كروشي كبصر ما ضغط الكوبوني بلكي ام أسطتيني جالك مدين بر زحمتي مدين ام بلادي خار ساكنة حرهو بدس بأوليكوري ماديا معنويا وبلكي ما بركس خاشة باخوجي كرن جبالكو جيتي تتنا برمشتو مش هيك از ما ناتي خوي البدا كروكر برا جام خو بالدرمان بغزمت بتشتيمانا نقول زانن انه درمان بركي ماسي شبي ودرمانك زيادة حاجة هاي مثلا ام بيجن بر درمان كيما وري قطة ام بر زحمتي من حياة ام پیدا دكن واسعاري هاني بو ام پیدا دكن بر بهاي نوكي بري ام بيجن ري قطة ونزانن
هەژمارێکە ئامور نەخۆشخانەیەش کار کردنە جناردي وجدنا چێکردناوان پێویستی بە ئەندەزیارن ji دەرەوەی باژار هەیە لێ هەر سێڕێن دچنا باژار گرتینە جهاز ما طبقي محوري هي تصوير بسيط هي وقصرة هي قصرة نوا ساكنية بابو بيسرون ساكنية يبقوا بس واحد صار راس الرابع مهندسين ولا شيء طبعا طبقي محوري جدا صيانة بيجرجة مهندسين يكونوا ورا صباحي صاره تصوير فيدري ناس دخلون مثلا تصوير طبقي محوري مادي ظليله ما جرجة كقسمي اشياء مادي ظليله ما جرجة بحالات اغلب حالات السرطان تصوير ظليل جرجة وما دجي مثلا كيما ثنين ji bîstê çileyê ve bajarê Kubanî hatiye dorpêçkirin. Li bajar zêdetirî 500,000 kes hene ku nîvê wan koç berin. Alîkariyê birêya hinek rêxistinan tên derbas kirin. Lêlgor gotina rayedarên bajar têr nakin. Ji ber guhertina şîrê zarokan serma û ava tankeran jî hejmareke zêdeya zarokan nexweş ketine. دچمه کوبانی دکتور کانیوار رسول دکتور درانانه لگل منه دکتور بخیر هاتی من بهتر بحثا روشا تندرستی لکوبانی دکن دکتور بهتر چه درمان پیدا نابن بهتر چه تخواستن جبو نخوشان سلامات كاك دل بخوين سرچاوان اهلا وسهلا سلافو ريز جبوتا وجبوتا مشافان اكرانا روداو وشوبيناريك وانا الماء وداري كنسر قناه روداو ياك دل بخوين نظام دنجي متين دربون ابرابو سطح بلكي هناك انترنت باشا كاكي دل بخوين ياك دل بخوين بري از درباسه روشه تندرستي بمدخات هناك تديل سر وضعي كوباني او بقاعات جغرافيه او كويدي نما امزانن كذا هرن شاوا بكن او بقاعات جغرافيه هناك وجزائر ويك وشورشا سوريا دا يا كمين باجار د سوريا دا دردكات ازون بيرا وقت قناه جزيره ودردكات سبيس ساعات يانزدام بقوتن بنغازي قاهره صنعاء والهيلك اويك كوباني بو كوباني يا كمين باجار بو دبي شورشي دا حاضر بو ويا كمين باجار بو كان بو او ريجيما بعسيج ناف در قسطام لي كوباني بشتي وي جزابو ددي جزاي وي داعش هات وكوجيا 2015 بالتالي نكي كيف خلقي خوش بو بقريا باجار خواب او كوباني يا كك دل بخوين ام كيف خوش نبون بروخستنا في نظامي او ريجيما ريا روجا كوكات روجا دن ريش لسر ما تشيبون ودي وضع حتى نها كيف خوش نبونا محبار نبونا بروخستنا بهتر چه لازمه دكتور مثلا بهتر چه يعني بهتر چه لازمه يعني موضوع سد وفلان وبالتالي كيلو كتاب بله دكتور نعم من حذكر بزن مثلا بهتر بحثا روش الكوباني بله انترنت شو دکتور رابو سر بان خانیج بو کو اینترنت باش بگوت ل سر بان خانیجی اینترنت پیدا نابه کوبانی براستی اب 35 روزن دروشه که گلکی خراب ده هاتی دور پیچ کرن وکا تخواستن چونو هاتن تنه درمان پیدا نابه روشه خلکی خرابه آوا پاکش پیدا نابه ما نابری نه راپورت دید درمان کریزا درمانان هیا همو رنگین درمانان پیدا نابن اونا همو پرسکری کن روزانه نکو خلک کوبانی بهتر دناف دا دجی یعنی نفوس کوبانی بویا نزدیک 9 میلیون کس شو را حساب بکن جبرکو گندوار کوبانی جه کلی شر چی بود تایبتی جباشور روجلات کوبانی همو خلک کوچبری ناوا باجیر بود نه پرانی وان لدبستان دبینن پیشروی راپورت که ما بیش بروی کیجی خوندن پروسه خوندن لکوبانی راستیه دکتور کانیوار رسول پزشک درانا بود دکتور درانا بود کوبانی القلمو بود لإنترنت وی نما بله مبحثات شكر مبحثة ويا كيكر كوچبر چوند ناوا دبستانا داد مينن
دناوا اوده که دبستانا ریفیه ده دبینن ریفیه دبستانا که گلکی ناسکری الباجاره کوبانی نه وکه ناونده که کوچبران دیب کارانین یعنی حساب بکن پروسه خوندن لی راوستیایه زاروکه که 7 سالی به ناو ایولین کاوا عطو هیا دناوا ایشو جانین مزنده دشی مالباتا ایولین پشتی کو گنده وان گریک لروجلات کوبانی کتبن کنترول هزن حکومت سوری چه بو کوچبری کوبانی بون نها دناوا شرط و مرجن گلکی دجوار دا دجین جیان خو بیرنگید نابا و زحمتی دا در باست کن دایکا ایولین ایناس بسراوی جمعو بحثا جروداوی را بحثا روشا کچا خود که دبیجه اف چند نخوشی لکچاوی پیدا مونه و بریا روداوی بانگ لحمو جهان دکه کو دنگ وان ببیسن کچاوی کن 8 نخوشی پیرهنه نخوشی گرام کچاوی رهنه پیرا ببن آلی کار جبر کن نکاره کچا خود درمان بکه ایناس بسراوی دایکا ایولین دا خوازاوی اوا کو کچاوی بینن یعنی او بینه یعنی هنک بینن هریما کردستان جبو کل وی داره واره درمان کرن و جیانوی جمرنه رزگار ببه جبر کو درمان کچاوی لکوبانی تنه اولوی داره نای درمان کرن فترة که خوارمی کذب خوارمیه نسوقی گینم بیره نقص مناعد چوکی دا بیرابو او نقص مناعد دین 1000 نسوقی لی بیدو برم البه داره من جای راقی هرینو ما او دکر معالجه دکر پر بین نظام بود علاج خواه اساسی شومه ما ببینیم شوم مبدی سو بیرابو و كذا بيخوي وارمي حياني جوا ودبي نزع عربي دويدا أكيسي لي في سؤال وده سباتي ويد أيوة ومهما درزي أبدو دون النبي درزي خارجي عربي دبين أي بي أي جي أيوة إيه مصاري أي بي أي جي أبي أب $400 ما هي $400 واد برا شام أو درزي $500 أو درزي كراك أم بي قول شو تختورك وصالك كامل بسنة إنه أنجح معنا غيبة بني إزور طبيعي ببه كوفال الصاغنا بلكي جي خلاص به وكرجي برونج عم بي نساقي جينا بتأثير اللي تكيجي أيوة أوجد الشام بلا دبي أري وآخر جار كرك وما هكي بلا ببراش الشام وانا كون ببرا عم بي سمعنا معنا بالسيما شلو وانا بر سبي أحداثهم جوهب كات وعم تصاني جوابي عم كوشبار بنا وري قرتي يتابي روي هابيجي بري أحداثهم وانا كون ببرا الشام إنه إمكانية ومادي تنابوش إمكانية تنابو بس يعني ما دبر ما خاطي واركر مساعدي بي مجبيت خاص بي دين ذكر بيش فايز ذكر شوني وقتنا الشام تكلفة شو بس تكلفة واحد شو بس مثلا ولا هر جورة كي هر تحليل أقدر قسم مليونة يعني بردو شو شيء أنا ممكن الشام داتن تقريبا $500 شو بس شو بيتر أنا حبس $1 حيث $1 حيث $1 دقيش هذا الحازم خازم بجسروك برزاني را دبيجم كانوا مساعدة كابك وكانوا دائما دربسي كردستاني كي بو معالجة فيزيكية